August nikhat pathian thok khuma pek pathian lekha thu zong zong hi pathian thok khuma pek ani a zirtir konga te thiamlo chantir konga te zil konga te felna zirtir konga te asot bokani timothe thon ni bungthum chang som paruk Bible chuan pathian chu trobul ani ti min ko hmuwa ma se mihring kota ziak an ni a abu sang sang atong man dan sang sang te hian ziak tu sang sang te khosak zi an tar langa thutak puan chua om zong zong hi pathian thok khuma pek an ni a ma se mihring tonga puan chua an ni finna khat chuan atharau thiang hlim mangin arong bol tu teril ru le ngai tu na han ti war saka mumang tele in larna te entir na tele chin chhiana te pe a chutianga thutak an hena puan chua lo dong tu te chuan an ril ro puan chua lo om ta te chu mihring tonga ziakin lekha bua an siam ta ani thu som pek hi pathianin ama o nge ya soi chu ani ama kut nge ya azi ani boka pathian atanga chuak an ni a mihring phua chu an ni lo ma se Bible hi pathianin thutak apek te mihring tonga soi chu na ani a mihring le pathian tho dun na atar langa chutianga inpum khat na chu pathian fapa le mihring fapa ni bok Christani phunga po a oma Christa chungchang thuwa thu chu ti sa alo changa kan zinga lo umta ti adik angin Bible po chu tiang bok chu ani hun sang sang a cheng mi sang sang ni na le na tho na te le ril ru le tharau lama sang dei ten an ziak Bible chu ziak dan kalmang in anglo dewa ziak atarlan ani a thupui an tarlan po chu tiang bokin a san san ani ziak tu sang sangin tong bung ro sang sang an manga thu tak pa ngai vek po ziak tu dang ai ziak tu pakhatin chiang zo ka tarlan tak po na oma chutia ziak tu sang sangin an mu dan le an khosakna din mun hnuaya thupui an tarlan chu chiar thuak tu le ngai koi tal tum tu ta tan chuan Bible thu te hi in khuang rual lo le in kal angin langma se ti tak zet le za tak le ril fim tak pu zir tu te tan ero chuan an in rem thlap ani